Eline Nkalusuthu Jamengweni intaba yepheza ngiyanibingelela nonke ngegama lenkosi enkulu yaManazaretha uNyazi lwezulu amen. Silapha eTabernacle. Ubaba umfundisi Maphumulo osedlulile emhlabeni walapha empumelelweni. Uthi kushona umfana endaweni lapha eMbumbulo. Umfana nje waziwa endaweni kodwa ongelona Nazaretha. Angcwatshwe lo mfana. Kuthi ma esengcwatshiwe. Kuthi phakathi nesonto. Abonakala lo mfana emini nje obeyila ngalibalele. Abonakala lo mfana nabanye ahamba nabo. Beyiqulu nje. Kukhona ke umama omakhelwane oyikhona futhi emngcwabeni walomfana. Ma esondela lo mama kuleli iqulu labantu lilapha emgwaqeni. Ma esondela kanti ileli iqulu liphathile wathi leli inkosi eyakhuluma ngawo. Le osikhoga kasikho. Abaphathi incwadi ezithi usikhoga kasikho amawashawo. Umsebenzi kaNkulunkulu lapha noNkulunkulu ukhulumile wathi lwazi lilinge liye kulo nkonzo. Angazi noma ukhona. Kodwa ke uthi ke mabafika benikezwa bathi bahlukana bezonikeza abantu incwadi. Uthi ke lo mama lo mfana qondana nalo mama uthi lo mama hayi ndodana. Singaqhubeki nje wena uyena noSibanibani. WakwaSibanibani. Lo kade simngoba nje zolo lo. Uthi lo mfana hawu anti kanti uyangibona. Uthi mina. Uthi njengoba uSibana silapha sikhishiwe esihogweni. Bayashoda abantu esihogweni. Manje kasikhishiwe ukuba sizasebenza ukuze kungene abantu esihogweni noma abantu sebashoda esihogweni. Uthi kalamfana isimanga sidalisa abantu bashoda esihogweni. Uthi nomuntu angakholwa ndawo useyasabe ukwenza izono kwenza noma abe yini ngenxa kaShembe emhlabeni. Umuntu angakholwa ndawo useyesaba ukwenza izono namanyala emhlabeni ngenxa kaShembe. Uthi manje ke isikhishiwe sanikeza umyalelo ukuba singene ebandleni lamaNazaretha ukuze sihlakaze amaNazaretha. AmaNazaretha ukuze enze noma ngabe yini ukuze sithole abantu abazongena esihogweni. Uthi ke lamfana zintathu izinto okuthiwa sizongena ngazo emaNazaretheni ukuze siwahlakaze uShembe abe intandane. Uthi okokuqala sizobenza abantu bathanda ikhundla kakhulu esontweni. Okokuqala lokho sizohlakaza amaNazaretha ukuze kube nomsindo esontweni. Uthi okwesibili sizokwazi ukuthi amaNazaretha athande kakhulu imali ukuze ibandla amaNazaretha ahlale linenqokozelo ukuze uShembe abe intandane. Uthi okwesithathu sizokwenza ukuba abantu baqomane babe nenkanuko. Akujolo nezinsuku kunuka inkohle kunuka amanyala okuphinga nenkohlakalo esontweni. Ulanje umuntu uhlezi nesithandwa sakhe. Kuyajolo nje isidana. Kodwa kulale bandla kujolo. Uthi ke inazo zinto ngayintathu akuthiwa siza nazo sizoyifaka ebandleni lamaNazaretha ukuze ibandla lamaNazaretha lixovele.
kakhulu bafuna ikhulu umsindo ikhulu ufuna ikhulu lo bantu ufuna ukugcotha lo bantu ufuna ukugcotha okwesibili abantu bazothanda kakhulu imali okwesithatha abantu sobaze baxhomane esontweni akasekho nje manje ufuna umthetho kaShembe ade esho umfo wakho ufika umuntu amithisa azoguqa lapha isihlabelelo saShembe phatha umsebenzi wami umsebenzi ongcwele kaNkuluNkulu kodwa ebemithisi ngoba lezi zinto zifakiwe indoda yasesikhogweni abantu bawushaya indiva umthetho kaShembe bafuna ukuhamba ngeenkanuko zabo njengoba ngithi mkhokhelo engcwele ngenzela ukuthi umuntu nomuntu njengoba sihlezi la azikhokhele yena ngoba akakusize ukukhuluma sihlanganise sibe ndawonye kodwa umuntu nomuntu njengoba sila akazikhokhele ngoba uma singumNazaretha umuntu ohamba emhlabeni enyanya ihlazo esaba amanyala awenzi noma beyini uma umNazaretha awenzi noma beyini uyanyanya ihlazo ithi inkosi yamakhosi ilanga lamalanga ithi sono siyanuka kunabantu abasinukisela ngezona sinabo esontweni yaluleka inkosi ethi sono saguboza usimboza ngengubo uze singasinukeli namhlanje simbozwa ngengubo izondo zisobala inukela wonke umuntu ziphathisa amakhanda sibonga umusa ngokushumayela ithuba ngiphalana besizodonsa umfundisi uChiliza ethemba ezinhle kungakamili ukhula ngicabanga ukuthi ngoba inkonzo umhlangano wokugcina sisethemba ezinhle ekhuluma ngale nyaka le khona umfundisi uChiliza lo angizazi noma usehambile kodwa ngizobuza ngoba umakotwe indodana yakho la ngakumina kwa yanga seshonile ngezwe lapha ngoba umfana wakhe ukugana lapha kumina kwa umfundisi uChiliza wayekhuluma lonto wathi kubanjwe umhlangano omubi wabizwa bamba umhlangano kwabhekwa indawo ukuthi kublanga manje wakhona umhlangano sikhuluma ngale nyaka ekhona esontweni ukuthi wonke umuntu should mind his or her step qala manje ubuyela kumyself khona ihloko ezazinjalo kusabhalwa ama-comprehension angazi bothisha noma sisabhalwa n'indaba ey'koleni kodwa wakhona into enjalo kuthiwa ubhale ukuthi myself wangosibathi isihloko esilula kakhulu and it's very difficult uma ubhala ngawe myself my school wonke umuntu manje ufuna asibheke yena uma ukuthi unyathela kanjani umfundisi uChiliza angiqede wayikhuluma loo ndaba wathi kubanjwe umhlangano waziwaphuma wayobanjwe eMalawi kukhulunywa ngebandla lamaNazaretha ithi le ndoda yasesihogweni ithi njengoba ngibizile ngifisa ukuthi namhlanje sizokhuluma ngoShembe nebandla lakhe manje ngoba umhlangano ngukhiphile eSouth Africa ingoba lo muntu esizokhuluma ngaye unendlebende angazi wasilana mhlawumbe lana uzosizwa ukuthi sithini ithi la ndoda mayikhuluma yalana namadimoni ayo akhothamela yona uthi uyanifundisa namhlanje ukuthi angithi niyazi ukuthi uShembe uthi lena imphefumulo yabantu lephethe umshumayeli ayavuma lamadoda afundiswayo uthi ke bayele ngaphandle boNamibia kufundiswa lana kuliwa ngokuzohlazela ibandla kuNazaretha athi lamadoda yebo siyazi ukuthi imphefumulo yabantu uShembe kanayo imali uthi ya namhlanje ngiyanifundisa lena kuyona imphefumulo yabantu kodwa lena imali eningenza noma beyini enithanda ngayo kuyenza wathi niyangizwa bathi hayi siyezwa wathi hambani-ke niyafundisa emanazaretheni ukuthi lena akuyona imphefumulo yabantu imali okwenza noma beyini oyithandayo uthi ubaba umfundisi uChiliza emva kwalowo mhlangano obanjwe leyo ndoda nesikhungo sayo waqala kwezokala ebuhleni phakathi kufika umgcotho athi baba Nkosi yamakhosi ngicela ungiphe imali ethize ngifuna ukwenza izinto ezithize ithi Nkosi yamakhosi
ithi bathi ushamba kanayo imali imphefumulo yabantu indoda iqhishazele idinwe ithi mayisila indoda isidiniwe ibiza inkosi ithi hambisene eze bese yacafuna khona lalo ayinikeze ethi ngiyakunikeza malala kunjani kuwena kimi ngithi mina umuntu akazikhokhela yena la uyeke ubheke omunye umuntu uyeke uthi ubani kushiwa kubani wena zilungise wena umuntu nomuntu akenza myself ngempilo yakhe nangoshembo phambi kwethu sengigcina ithi inkosi yamakhosi umnikazi wezinto noma ngizwa abantu ngathi lento angazi noma ngathi ngingedwa yini ebuhleni ithi inkosi yamakhosi umanzi wezinto uNyasizulu umanzi wezinto zenzeke ithi Nazareth bancane laba bantu abahambile bancane laba bantu abahambile yathi amaphekula amaningi alapha ngaphakathi asanani engekho noma nani khona enhleza amadodweni indla amatabu Apho ngoba khona phambi kwasho abantu lethu umzimba loMnazaretha awulethile inhliziyo awucelile indlebe ezivulekileyo zokuzwa izwi likaShembe khuluma ungazwa lutho awucela izindlebe ezivulekileyo ithi amaphekula amaningi alapha ngaphakathi esontweni yesithi ke nana lapha hambani wathi nya wathuleka yathi nana lapha hambani yabethi kodwa hayi hlalani ngoba nizobulawa indlala lapha niyakhona akudezwe kodwa sibonani sifake nguba mhlawumbe amaphekula khona phakathi kodwa ngeke sibonani agunyaziwe ukuthi uShembe asihlala sokuyinkinga ke manje oba nakho nasi stairs nazi into ezubaba ekhuluma ngazo imini sithi akunyakazi sangazi uNkulunkulu akhiphe izwi kuhlangana abagcotshi abakhokhele bebiza umhlaba wonke uNkulunkulu azobuza nje ukuthi kwanganyakazela nje la kwenze njani kanti mawulusile ulusele bani mawulusile kanti ulusele bani awulusele uShembe sesingabakho awulusele uShembe ngoba phela thina singabakashembe wayesebeka abalusi kuthi abeselusi kodwa bakade umsebenzi kaShembe make ezulwini izinto ezingasafiki kanti kuhamba kanjani kodwa mawungena la ngesabathi zokhuluma ngonyazi uzukhase phansi kodwa ngaphandle uyajema umsebenzi kaShembe ubungenzeki sakwenza njani ngoba yonke lento ilakuthini kodwa ke nje mhlawumbe sengivala angivala ngalelizwe likaNkulunkulu owathi uJehova uma kungavumi ukuthi unikele yeke ukunikela kodwa ungamtshela omunye umuntu ukuthi akanganikeli mhlawumbe ngivale ngalelizwe elasezulwini ngicaphule ezulwini aliveli kwaMwelasi elasezulwini wakusho uNkulunkulu ngesikhathi kunalo msindo waseGoli esesikhokhele ebuhleni izinto ke manje kuyabonakala esontweni ukuthi kwenzakala lade khuluma noMadlovu awusephumile ngithi mina hayi Madlovu sekuzinsuku zokugcina manje ukubona kunyakaza ibaba sekuzinsuku zokugcina lapho inkolo yoMnazaretha sizoqala phansi la kuzophela khona zonke inkonzo ingakho ubona kwenzaka kanje ebandleni ngoba wathi uNkulunkulu lo hleze esihlalweni esewunyamadala wathi yena impi yomhlaba yoqala ebandleni bese ichithekela ngaphandle njengoba ubona ibandla samazama nje ubona kuthentsiswana nje noma khuluma umfowabo kathini ubona abantu benoNkulunkulu babonana neshwa wena esithi masibona uShembe wena ubuye emva kaShembe washo njalo umfundisi uHlabisi uneshwa kodwa ke ikhona ke lento esisenza lutho kodwa sesiyabheka ukuthi sekwenza ikhathi zokuya esifeni empini yomhlaba umuntu nomuntu akayicelela kuba akangasefeki lokho kusazokwenza kube khulu ngoba usashiyela umfundisi baphumthi wakhuluma umfana encwatshini ukuthi sikhishiwe sizoletha ukuthi amaNazaretha athanda imali enye nje indoda yangakithi
kade ngimbuza ngithi mina nizazi kanjani izinto phela ngicabanga ukuthi uShambo wayikhuluma nale ndoda mayithi ayizungena ezulwini ingenza nje noma abe yini emhlabeni nomnikelo wayo wafika wadutsha ithi lethi indoda zomnikelo wafika wadutsha yangawuthatha inkosi inyanga ezulu athi ayahamba nayo emuva nomnikelo ngiyabuza ngisemakhaya ngithi nizazi kanjani izinto abangicathi lezi ziphesela bathi hayi nawe phela uyayikhulumela nje mayiphethe inkonzo uthi ugcotshiwe ugcotshiwe nje ubuyayikhulumela nanganomsekhokhela ukuthi lina lungani nezulwini ningabheki nami mina ngiye ezulwini yesihogweni uShembe wangitshela ingcotshiwe phela kuyona kade khipha inkabi zayo khipha amatekisi nje kuzongena umhlaba amadoda athwele kuleliba amadoda athwele nje kuleliba anake kuthwelwe nje kuyifashion ubona ugijima ubona ukuthi hey usekike aye thina sazolimiphi nasho uthatha isikhathi uthatha isikhathi salima umhlabathi uthatha le nto namuzi ubeke endini iphalazo 5,000 njalo nje wabona izinto ezilula kodwa siyaya kodwa siyaya kwasikhomba sikhalemi uthi uShembe ngalena thina abashamba siphikiswa uthi masikhomba lena ungena uhamba njengephepha ushuke kuya phakathi esihogweni ngoba kukhona ukuphila emva kokufa abantu bayakhala abantu ngalilanga abaye bazocela intethelelo ababelwe nobhombela uthi kuNkulunkulu yena nohleze esihlalweni uthi kuNkulunkulu mhlambe nina nibeni khona so njalo uProfessor Lumumba walapha uthi ama-African ane short memory asheshe ukukhohlwa ithi ke inkosi yakho ngikhuluma ngentethelelo ukuthi ungenzeka ukuthi ucela intethelelo ungayitholi uthi kuNkulunkulu ade file labazocela intethelelo yabakhuluma yasiguqeni uManazaretha sithandazeni sathandaza ukusho uNkulunkulu mayiqeda uthi ke inkosi busisi uthi kodwa angazike kobaba intethelelo leyo ngoba phela uShembe osemhlabeni yena ophethe bonke okhiye akashonga ukuthi ke wathethe wathi angazi ngobaba kodwa akakalungile le ndaba yalaba bantu uNkulunkulu amhlose esulwini menziwe izinto zenzeke kagalelo bathi inkuzi ehlabe sinobathi wehlahla somdlebe singahlanywa lihlazo sinyonze ezulu unojulela abantu njengolembu sakhe sinemsebenzi njengelanga makabusisela amazwi bakathola indawo enhlizwe ethi zonke asebenze lokho kuthandwa umoya engcwele uShembe amen. Siyabonga baba naManazaretha ingcwele inkonzo enhle nezeluleko nemnandi uNkulunkulu ababusise amen. Sishade lezi ngoba lo ngizokhuluma ngifoni kuzwakala emafonini.